Abeji ababangwiro Red Cross babembarwa mashemero nkambara preparatory mbara municipal mbara junior nagandi aba babenu bahayahanire chikopo kandi Calvary Junior niye bire yo kubanza Bima habejire no kwera umuntu wagwa chihumura wagomura ubutanda kahendeka urukujwe nyindo okureba ngo batungo buhezi bwo kubanza batakashikire mu irwaro. Some other schools would rather say no, that is wastage of time. Why should we send children to the Red Cross? But for you and the schools that have participated, you truly understand the aspect of children growing up in a comprehensive way. Abeji n'abebembezi b'amashomero bashabira kureba ngo ebya abana bayega babegesa abandi abatabasize kwija. And operate what we call youth camps, children camps, where children come here and we give them all the other skills beyond first aid. And that is the way of how we engage young people globally. So ehuru yomura mu stand yo mushomesa abana ibya first aid mutenda abana babariya yishomero nk'esadire cyabo babase kuyamba mutanywa. So tukoze umashomero mushanju amwako kurasiya tukakora umuyana konga tukoze mushanju. Red Cross listen mestiyamba koko mukoko abasire kwito mwene babana n'abajonyindo abandi bana n'abana bajonyindo mestiyamba twa bayamba statire musente kutwaza hibra. Omakura gandi government ya Uganda kurabero mbebembezi ba Rwampara batongwizeho tanka ya mizi ya ishomeri ya Kitojo Primary School erukushangwa mu rubugamba Rwampara. Kandi KRDC twigura hamizaga mugakoze sekurungi gahereza abana n'abazire abo burungi bwihangere mwebare muno. Tankeji amazero sente z'urukwingana miliyoni 83 kane bikamizi agaruka ikarite mitwaro mukaga. Tukatucire company ya Freco Holdings Limited, so tukatujibarire sente z'ukwingana miliyoni 83 emitwaro nkaga na mushanju na kashanju na 582 ziraruga mu funding ya Water and Sanitation Grant. Tankeji tuyanditse kayoro ka Kitojo community kuba tuyine izo byanizi abana bitu babenu bataha amizi mu distance badiha atera ubona ikaha nkashanga bakana batuma buri mwana bakumutuma utizo mukagirikani umucucupa no manyo buyonjo bw'amantu bukushana hato shange ngwa biza gbareta gargo wa A tigakushana go wa B ecupa cono kireba bitona abazenu bagira ngo no batunga mizaga bakine kizubu cha desk sabeji zo kushitamaho twina abana binji kandi twine desks baritiza konka B2 na D3 amana ndabastama hasabirago hari umucucu habwa TV West and Adolf Ereka na Susan Charles.